U pitanju je Hasta Uttanasana u koju možemo doći ili iz Tadasane ili iz Uttanasane, ali evo krenut ćemo iz Tadasane. Dakle, kada smo ovdje, vrlo lako se dešava da automatski dižemo ruke, čak ih možda i bacamo onako i poza može da izgleda ovako nekako. I što se tada dešava? Dešava se da izbacujemo noge napred, a da savijanje kičme ide iz donjeg lumbalnog dela. To je u stvari ono što želimo da izbegnemo. Stojeći, spojenih ili blago raširenih nogu, donji deo tela treba da bude onako uzemljen i sa angažovanjem jezgra ne dozvoljavamo donjem telu da se pomera. U stvari, svesnost ovog pokreta je da se izvlačimo na gore prvo, dakle na gore, a tek onda nazad i to isključivo iz torakalnog dela kičme. Dakle, gore i nazad. Glava treba da prati ruke, dakle ruka i glava idu zajedno i glava, odnosno vrat je prirodni produžetak kičme. Ako tu postoji isto neko zatezanje, glava može da se vrati još malo, ali uvek, dakle, angažovano nam je jezgro, trbušni mišići drže donji deo tela, a gornji deo tela ide nazad isključivo iz torakalnog dela. Ili, ako to radimo iz Uttanasane, isto je jako važno da ovdje angažujemo ponovo naše jezgro kako bi zaštitili opet lumbalni deo kičme. Ako osjetimo bilo kakvo zatezanje, možemo i kolena da savijemo kako bi podržali našu kičmu dodirom stomaka i butina. I odatle, dakle, iz jezgra, opet je bitna ta svesnost. Dakle, svesnost kako naš središnji deo tela vuče gornji deo tela na gore, znači naviše i nazad. Nadam se da vam je ovo pomoglo i setite se uvek da budete svesni u položaju. Namaste.